باب أحمد عبد الله نوجوان لايقنا في محمد پربشان رند لوهاتي قلك بو به حساب قهن دا بعاري وكار خراب وصف عيب لو الدورا وينبو لو قنورا أحمد پاک بربو پر شیرین بو بر دل باوی خواه و صد ودا بود بر جان ویلو بیر بو عبدالمطلب لیوید زانه نکر خوی زوج عبدالله جان خواست کجی را بین جنکی پر دلال هم جمالک پر عسیلونان حلال ناف تمام قیزرنده مکیان جر مناسب دید که چاوه مالیان آمین پاک و تمیز بو بقدر هم اصیل و نازنین و معتبر پر شرف دای خدای لا مکان و نقنج والد جمله جهان رابو عبدالمطلب کر کاروبار دعوتک گل که مزن چکر جوار خلق مکه تبدهاتن دعوته هم نکاحا ونبرن و ساعته باری نور سر بو کزاوا و دمه دا ملك تسبيح رب عالمه پر بقدر اول بار بهر دوزات لو جوان چبو يا فخر كائنات او مشرف بوم بنور احمدي دايا وان اولو خداي سرمدي بوري ششمه سر وصالا هر دوكا انا وسعيد بن نفش وروجر زمان لیکو زاوا چو دیار غربته آمین بحمل خما در حسرته چو گهت کاروان شام داهره وی ببینه حوجه المال دایره لين بو قسمت وري أو بر بمال لو نخشكت مال مدينة بمجال خلق كروان تشوبر كدل بزان مال عبد الله دنبي شاقران وقت كروان هات مالي أو نهات وين ما دي باو ديار ولات çünkü vazirgani karvan da haber kediye حزني خاندان لو بقدر لو زحاريس شوية يسري بجمال ليه بقريا أو تنيهات بهبال 25 سال عمر جانی دل بره شربتا مرگه و خورویل و دره مالی اسری به مکان هجرته مالی اسری به دیار فرقته أول غربة ما تندن بمقبري لو نهت وصلا حبيب ما دري هنگ عبد المطلب ما پرنچار بویا غمگین اوج درده بدبار ویج ایشانا و دل به اختیار پر جاندن حسر چاوان به اجمار بوی محزون هر چتشت سر زمین سر وفاتا باب نارین پرگیرین هر دو چاوه آمینه بون مثل چم یک دم مهلت ندایه در دو غم وی ولد یار وی ولد یار وی ولد لو ندیوی کودک من صدمدت كعزيزي من شمام الغربة استنهشتم دني بفرقتي كان عبد الله جواني مكر وفات داية سرجر قود لي من لو شوات ما هي طاقة بغيرم هي هوار سردني چاوابكم صبر وقرار هات گرتن سرم دریه وصلته امام دنه و آهو درده حسرته
ما يتم أولاد من ما بخودي ويل دنيا جاركي بابي خواندي ويل دنيا جاركي بابي خوندي غمنك أيدايك جان مصطفى أنا بدل إخوة بابي جوان دردو جفا أو يتيم آني دني بحكمتا كريا أمثال أو جبوي ملتا بإخودينا مين أبنو راجهان لو جبوي رب عالم بوشيفان رب عالم تشتر أشهر حامية حازروها من هازرة أو لهرجية همج إشقا جانو دلبا خوش كلام هرب بيجنا الصلاة والسلام.